بولتنا کردی جوریت نیوز ایوار باش تماشاوان هجا و دست پیک دا گرینگ ترین نوچه ریزگار کردن دو گرین استراتیجی لگندوار سریکانی جهیلنیه پگیوا و گورکان لفورات سه گندان لکوبانی ریزگار دکه هیزن اسایش لعفرین زیادتری دست دخانیین ولاتیان دست سردکه و کشتنا ولاتین و لسر سنور ترکی بردوامه هرما کردستان برسبب بشار الجعفری دده و سربست بردانا سو هفت کردن ازیدی لشنگاله دوه بشو تا ایرو شروع پفشنین دجوار دنابرا شروانین یپگه و چتین داعش دا قومین و لگوری سرکرده که یپگه جوریت نیوز را گود گوان گلک جه سرکرده داعش و میری نوی لباشور روجاوای سریکانیه کشتنه هر وها دیار کردن که گلک زیانگی هندن داعش لگوری همان جدری یپگه گرن ابو بکر دست سر کردن و 15 لاشن کشتین داعش به دستین یپگه دانه و تانگه کتیه دستین وان هر وها آماجه با یکی جیکریه کوچکدارن داعش همی جوره چکن گران ده شردا بکار آنینه لعاله کی دنواوی چافکانی گوت جی که دو شهروان کرد به وی اپراسیونه دا شهید کتنه و 4 جی بریندار بونه انجمن جیبجینر یا کانتونا کوبانی یکم جار پشتی رزگار کرنا کوبانی جیوینک دارخست به سروکتی انور مسلم سروک انجمن جیبجینر ده جیوین دا سروک دسته بروانی عصمت شیخ حسن لسر روشا شر و چاوانی پاراستنا کوبانی آخفی و هجمارک پروژه پیشکشی کرن درباری کار لشگری اودای اپراسیون ورکان الفرات راگیهاند که 25 نیسان هزن کردی همی چکدارن داعش ین به بهنه درباسی چند گنده کیلو رجاوه کوبانی ببون کشتن. بردف که اودای اپراسیون ورکان الفرات شروان درویش ده داخیانی که در راگیهاند که هزن کردی هر یک جگنده زرکوتک گره عبره و گره سور جه چکدارن داعش پاقش کرن. پشتی که همی هاتن کشتن و اپراسیون به تمامی بدوی بو. لیبل هیزن کردی به پشتوانی فروکین هفگرتن ناو نتوی هر سه گند چکدارن داعش پاقش کرن و گلک مالبات هاتن آزاد کرن و نها بهتری جسه چکدارن تروریست کتنک هاتن کشتن و ترمن وان ده دستن هیزن کردی دانه و ین دنجی رویان لیبل ده انجام دا حیث شروان کرد جی شهید کتن پرورده کرنا دسته یا نو یا پیشمرگه روجاوین کردستان لسربازگاه تایبت آوان لباشوری کردستان بدوی بو. دناف آوان دا هجمارک پیشمرگه جنجی هبون یک جه پیشمرگه جنج چاپامنی را گود که پیشمرگه جن برازی بونا مالبات خواه تبلیکار لشگری بونه او به سایا ویکی ام بهستر دبن ام هیوی دکن که جن ده شر و پاراستان کردستان دا ببن رولک سرکه تیزانین که خالک پرورده لشگری یا کچین روجاوی کردستان لنیزیکی بندا و موسل بداوی بو بله تماشاوان هجن هجن برای خوابدن کوبانی و جوی داره سربست گرگری سرباز هزن پیشمرگه لکوبانی لگل میا برز سربست تو بخیراتی و بولتنی دست بیکرد خواستم شتناس بکم گلو کارو و روشا میدانی آنها لپیشمرگه کردستان لکوبانی چاوا تیمشاندن
بله دستپیکی دستخوشی تلویزیون آوری دکینه که هفکار بو لگل حزب پشتیوانی کردستان باشور لکوبانه حزب پشتیوانی لکوبان هفکار بو لگل شروان یپکه و یپجه پجداری کرن زوربه محوران لدوروبر کوبانه ما مشارکت کرد تقریبا لای روش آوای کوبانه که دلین که شخله سری و شخله بنی خراب عطو لویره ما رزگار کرد تقریبا حتی هم گشنه بر لیوا آوا فرات لویره کنترول ها تکرن دوای ما بجداری کرد لای باشور نزیک قلعت حدید لویره حتی و معملات چمن توی جهات رزگار کرن سواز عیب یا شروانان و پیشمرگا زور باشه و الحمدلله به ضرر و به شهید و به برینداری. بله برز سربست لگوری کمیتشت ناسکری کوبانی و گندوار به تمامی هاتی رزگار کردن تشتکی هندک مایه گلو تخمین هیا کو پیشمرگه کردستان د نزدیکترین دم دا کوبانی وکشن پشتی وکشاندنا پیشمرگه و هیزین واج کوبانی مترسی تنه خطر تنه کو جاره کدن داعش برای خبده کوبانی ابخو هر چاقک هر دمک کو مترسی هبیتن پیشمرگه کردستان باشور آماده باشی دایه با هفکاری و با یارمتی ملت خو خلق خو کردستان روش آوا کلور آماده بیتن و براوانیش ملت خو بکتن هر وقت بیتن خو پیشمرگه پشت بتا و کشاندن که بچن هر دمک بیتن آماده اینه با هفکاری با اسناده انشاءالله. بله برز سربست تیچاوری کردن که پرجاران حکومت ترکی ریندا کو چکن جهریم کردستان جبو پیشمرگه در باسی کوبانی ببن ریندا داو پرجاران قدغه کرد پرجاران کو در باست کرد به هنکی چوک در باست کرد دا کو پیشمرگه لکوبانی شر بکن گلو هلوستا ول سروی کی چیه تتکلین و پیوندین و به ترکیه را آن بهریم کردستان تنه کو چک سرراست در باسی کوبانی ببن ابخو درستاهی چراستی بو هندنینه که ترکیه که ریک نداره که پیشمرگه چه که خوی قرص وکشیتن خاکا ولات ترکیه ولی ما هنده اوه هبو هنده شرط و شریط هبون و هنده دانستاندن هبو لگل حکمت ترکیه ابخو ما چه دانستاندن نیه لگل حکمت ترکیه مباشر ام دانستاندن آخو لگل حریم کردستان باشور دکین اینجا حریم کردستان لگل قنصلیه ترکی لگل علاقات ترکی دانستاننده کتن حتی پروگرام برنامه درست بکن با وکیشان حزب پیشمرگه لکوبانه بو کردستان باشور. بله سربست گرگری سرباز حزب پیشمرگه لکوبانه گلکس پاس بو باشداریه و لقامشلو کنفرانس نوآوا کرنا کوبانی بداوی هات و تیدا گلک ولاتیان پرکوم کرن تیزانین کو اف کنفرانس هاتل درخستن جبو آمده بونا کنفرانس آمده آگاهین بیتر لبا اکرم صالح هم تماشا بکن درباری کنفرانسی آواکرنا کوبانی یگو ددما بیده لآمده ویل دارکوه کومیتا آمده کار روژ آوای کردستانی کنفرانسی خواه لباجار قامشلو لدارخست و گلک پروژه هاتن پیشکش کرن کوپرچک جو کوبانی ببه موسخانه وک نامه یک دیروکی کو جیهان همی زانبه بویه را کل کوبانی چه بویه کوبانی وک مدزانن راگاندین یجی دیگیاشتی بشکی جوی بشکی بلکی بچوکه و بکی وک متحفه کی وک میزیوم او جی بالگور هالوسطا ملته جبو بیرانی جبو او روش البرد شعبا به پیش روجی هرکس ببینه آواکرنا کوبانی حوجداری آلیکارین مزنه وساجی دبه همی لیان سیاسیین کردی دا آواکرنا کوبانی دا آلیکار بن و هر وهاری خستن مافین مروان الهمی جیهانه شخوا ولات نوک ایما ایگو پر آلیکاریه کش در و دجمارتنه انجاق ام بقوتا بوی قوتا گو ام هفدو بگرن انجاق ام کارم بوی شکلی بکن و براستی خراکرنا کوبانی نه تنی خراکرنا باجاره کیه جبوی ناجی آواکرنا ویجی لازمه بدست همو کسی وره چه کرن تشتی گرینگ دوی کنفرانسی ده گو پشتگریک مزن جهیلا گلک ولاتیان دولمندان
و هەروەها ڕێخستنان ji projeya avakirina Kobanê re hebû. Got nêzî 26 milyon lêrê Sûrî hatin pêşkêşkirin. Avakirina Kobanê bi rastî erkê me hemî Kurdaye, çi kesayetên serbixwe, çi saziyên navdewletî, çi sazî komelên civaka sîvil. Îroj me teva tê xwestin got em destê xwe bidin hevdû em bankin cîhanê tevî got alîkar bin bi avakirina Kobanê. Nû avakirina Kobanê ji me hemî Kurda tê xwestin. Avakirina Kobanê erkekî Kurdî û cîhanî ye. Tê de mafê mirova tê parastin wek mirovekî hezkerî xaka xwe ye. Projeya avakirina Kobanê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Komîta amadekar li Rojava gelek têbîn û pêşniyar pêşkêşî Kongerê Amedê kirin. Wisa jî gelek welatî alîkarî pêşkêşî avakirina Kobanê kirin. Ekrem Salih, Orient News, Qamişlo. به بهانه کار به رخصت هزن اسایشین سر به کانتون عفرین و ایریشی مراسم 117مین آسال وگر روزنامه‌گری کردی کردن و به زوره خلق بلف کردن. اف مراسم لباجروک میدان که هاتبول دار خستن آگاهی بهتر لبا نوچگیهان مج عفرین جوان ایبش ام تماشا بکن. به بونه جشن روزنامه‌گری کردی پارتی دموکراتی کردستانی لباجروک میدان که آهنگی لدار خست. راستی ام وک پارتی دموکراتی کردستان سوریا رخصتنا عفرین لدبر عفرینه مدینا بر چاوی خاک و ام وقت چاوا ام آهنگا از حاله سیاسی دا ام دار دخینن اف حاله ثقافت و روشنبیری جی گرک ام لدار خینن و نمازا اف بیرانینه هانا 22 نیسان از بیرانینه روزنامه‌گری کردیه لپشتی چندنا ساعتی کش پیشکشکران استران و گوتنان اسایش بجارو شارال بجدار جه آهنگ بو و درخواست کرد که آهنگ وارد سکناندن به حجت تنبون رخصت آهنگ. لباپرسیاران آهنگ نارضاییون خان نشان دان و تاکس کردن که آهنگ بردام بکن. لعف کریار هشت که اسایش جه آهنگ دور پیش بکه و دینامو الکتریکی وامرینه. و ده عین في بونيدا لدجيها كيدندا لجاي بيز غليا جريدا نفتاي جنريسي بارتيا يكتيا ديمقراطا كرد سوريا الوحدة آهنگك بفي بوني لدار خست. جوان إيبش أورينت نيوز عفرين. جدارن خواجهی جباجر عفرین را گیهاندن که هزن اسایشن به وبریا خسری یا کانتون عفرین دست لسر دست خانیان دانینه به مبستا پارستنوان این که خودی نوان جوان بار کرنه جبر روش مروواهی یا خراب یا باجیر بگشتی. جهل خواه اندام کمیته ناوندی یا پارتیا پدک سوریا بریز عبدالرحمن آبوج چاپمنیه را گیهاند که اسایشن پیده دست لسر 12 خانیان دانینه لگند حسه ای هرم عفرینه و او خانی به گشتی ین اندام پدک سوریانه. جوان خانیان اندام دسته شیواکار عدنان موراده که نها لحریم کردستانه. همان جدر جتوریان را گیهاندن که خودی نوان خانیان پریان دادن. جه لیان دسته سر دا این کانتون دمک او وگرن مالین خواه. لگندوار ادلب و پشتی که ارتش آزاد باجدار جسر شغل رزگار کرد و فروکین رژیم کمکوژی که لباجدار درکوش پیکانی بو زانیاری بهتر لسر و میدان لسوری ما افرا پرجوار آمده کریه ام تماشا بکن. لگندوار ادلب و پشتی که ارتش آزاد باجدار جسر شغل رزگار کرد دو فروکین رژیم کمکوژی کلور پیکانین هروسا هینج در میدانی دانه دیار کرن. کفروکین رژیم مالن ولاتیان ین لدردورا آواهی اولهی لشکری به برمیلن تقینر آرمانج کرن و ده انجام ده 30 کسین سویل جیانا خوش دست دان. ده همان دمه ده اوبریا کولشکرن رژیم جباجیر وکشن وان 23 ولاتیان سویل بدار وکرن.
لە گوندەواری حەمایە لە ڕۆژهەلاتی باژارۆکێ سەلحە بهینجێ دەرێن ئارتێشە ئازاد ڕاگیهاندن کو فڕۆکەیەکە مودێلە کامۆف 25 یا ڕێجیمێ هاتە ڕووخاندن هەروسا و لە گۆری کو هاتە ڕاگیهاندن کو کەتیبەیەن ئارتێشە ئازاد ئەو فرۆکە بموشەکان ئارمانجکردن دەدەما کو ئەو ژوبا لە فرخانەیە حەمایە لەشکەری دفریە و دە ئەنجامێدا هەموو کارمەندێن vê فرۆکەیە هاتن کوشتن هەفدەم لە گوندەواری حەمایە ئۆدەیە ئۆپەراسیۆنên سەهللغاب دداخویانیەکێدا ڕاگیهاند کو هێزە نوێ و پشتی و باژارێ جسر شغور هاتە ڕزگارکردن 21 رێبەندên ڕێجیمێ یەن لە ناوچەیە سەهللغاب و گرên واسط و زەقوم 21 رێبەندên ڕێجیمێ یەن لە ناوچەیە سەهللغاب و گرên واسط و جەزوم کۆنتڕۆلکردن و لە گۆری هینجێ دەران کو رێبەندên گرنگ ji nav wan yên سەوامع منسوور سەرمانیە وەلکەمپ لە گوندەواری حمسەی هین چاودێران دانە دیارکردن کو دۆه لەشکرên rejîmê avahiyeke sivîlan ya li bajarê Erristin bi mûşekan topbarankirin û di encamê de jinek û zaroka wê jiyana xweşdest dan û bi dehan birîndar ketin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarokên Derfûl, Dêrmehlê û Zehferanê bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin û li gorî ku hate diyarkirin ku hejmarek kesên sivîl birîndar ketin û gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Artêşa azad ya odeya operasyona rêzgarkirina Sehlilxab hejmarek ji navçeyên din ên ku destê rejîmê de bûn rêzgarkirin. Di rapora bêde agahiyên bêhtir ji gundewarê Hemayê em tamaşa bikin. Ev di roja çaran de û şerûpevçûn di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li hejmarek navçeyên li gundewarê Rojavayê Hemayê berdewam in. û artêşa azad di vî şerî de dixwaze got navçeya Sehlilxab ji destê rejîma Esed derxînin. Bajarokên Elqahîra, Ezzeyara, Girê Wasat û Girê Zecrim ji destê rejîma Esed hatin rêzgarkirin piştî şerekî giran di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî û leşkerî jî gihandin hêzên rejîmê û şebîheyên wê. Herûha li navçeyên Xanî û Şêxsindiyan yê li gundewarê Hemayê hîn pevçûnên tundilwir berdewam in û li navçeya corîn artêşa azad xevkek kerwanekî leşkerî yên rejîmê revedan û hate zanîn got serbazê operasyonên leşkerî Cemîl Yunus û serokê beşê ewlekariya Ramyarî Nasir Dîb duê xevkê de hatin kuştin. Ji aliyekî dive artêşa azad bajarê Cisr Şeğûl bi tevahî ji destê rejîmê paqij kirin û hate zanîn got artêşa Elfeteh hemî avahiyên rejîmê li bajar kontrol kirin û gelek ziyan gihandin hêzên rejîmê û hate zanîn got leşkerên rejîmê bi aliyê leşkergeha Mastûmê ve direvin. Di heman demê de firokên rejîmê komkujiyek li bajarê Cisr Şeğûr pêk anî piştî got avahiyên sivîlan topbaran kirin û berî vekşandina hêzên rejîmê ji bajêr 23 dilgirtî kuştin. Revenda Sûrî li Swîsra û bi mebesta şermezadkirina topbarana bermîlên teqîner bi ser welatiyên Sûrî ve mangirtinek li dar xist û banga welatên cîhanê kir ku da ku kuştin li Sûriyê were rawestandin. Agahiyên bêhtir li ba sîpan dîrîkî em temaşa bikin. Rêvenda Sûrî berdewamet pêşandanan de li Swîsra lê pîşa avahiya netewiyên yekgirtî dibin navê rêwestina komkujiyên û bermîlên teqîner ên rojane bi serê gelê Sûrî de dibarin û ji rêxistina netewiyên yekgirtî xwestin destekî bidin şoreşa Sûrî de ku zû rejîma Esed birewxê. Pêşendana me li pêşiya avahiya netewên yekgirtî da ku xwîn rêja gelê Sûrî rawestê. Bi navê xwe û ya revenda Sûrî ya dijî rejîm ez gazî li netewên yekgirtî dikim ku dijî sitemkariya rejîmê bisekinin û xwîna me hew erzan bê. Hemû pêkhatiyên Sûrî pêşdar bûn xwepêşandanên de Ereb û Kurd û Kristiyan wekî gurzek gulên rengîn aleyên şoreşê û yek Kurdî û nivîsên şoreşgerî hildan. Zarokên Sûrî rojane tên kuştin. Kuştinê rawestînin li Sûrî. Ma hûn ji xûna Sûrî têr nebûn. îro me hatine vê derê Kurd û Ereb ji bo em dengê xwe bigihîne Umma Mutehîde ji bo got ev rejîma Sûrî bisekinê ev gelek Kurdê me ji evê nav avê evê têne kuşin jî got dixwazin bigihîne Ewropa jî em gelekî serva jî em gelekî têşin jî. Îro derketina me îro Cinêfê em derketî ji bo em rîsala xwe li vê de îro bigihîne Umma Mutehîde
الفيدي بو بشجريا شورش ما سوري بجن رسالة خو بجيني وا شبو فا براميل متفجر بسكنين دنجي خو جهيني وا ام هيفينا يرو افري سلامة بكرد عرب فلام يرو حميدة كاتين فيدي شبو بشجريا شورش سوري Alîkariya partiyên Swîsrî ji rêvenda Sûrî re bêtir dibe û berevaniyê mafên wan dikin, wekî Partiya Tevgera Sosyalîst a Swîsrî û Partiya Hevbenda Swîsrî. û rêvenda Sûrî jî aliyê xwe ve tekez kir ku ew berdewam mit piştgiriya şoreşa Sûrî û artêşa Azad re bi rêya pêşandanan. Sîpan Derkî ji bo Orient News, Swîsra. Navbereke biçûk û em li we vegirin. Sînorê Tirkî bûye sînorê mirinê ji Kurdên Sûrî re. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike şildora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Saad û nisîn Orient News dirbêsiyê. Sîpan Derkî ji bo Orient News, Swîsra. شێروان مەلە ئەبراهیم Orient News هەولێر. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. محيدين عيسو Orient News Vienna. أكرم صالح Orient News حسكي. Ciwan İbeş Orient News Afrin. إمال كرد Orient News قامشلو. ماكسيم العيسى Orient News برلين. ولاد بكر Orient News جميدانا آزادي لباجاري كوباني. بولتنا كردی د Orient News ده یەک و بihîstiye. Newek yek û dîtiye. Rêzgarkirina du girên stratejî li Serêkaniyê ji hêlên YPG û Burkan li Furat sê gundan li Kobanê rêzgar dike. Hêzên asayişên li Efrînê zêdetirî 200 xaniyan desteser dike û kuştina welatiyên wê li ser sînorê Tirkî berdewam e. Herêma Kurdistanê berseva Beşar el Ceferî dide û serbestberdana sû heft Kurdên êzîdî li Şengalê. دوباره سلاو تاوی ناکوکین داوی د ناوبرا آلیین پارتی دموکراتی کرد ل سوری ان شیخ نصرالدین ابراهیم کنگرا یانزمی لدارکت ل آلیین کو خواج کنگر دور خستنه د بیژن کنگر نه روایا ایهان درکتی کنگر ناکوکی بهتر کرنه در راپور جوان ل کردی د شروفه ان بهتر ام بهبره تماشک پشتی دورخستنا بێتری 6 ساڵان لەسەر لە دارخستنا کۆنگرێ پارتیا دیموقراتی کورد لە سووریێ ئانوە گۆتێناسین بە شاقێ نەسرالدین ئیبراهیم کۆنگرێ یازدەمین لە ئامودێ لەدار کەتە هەروها تەوی ناکۆکی و پرسگرێکێن گۆدناوا پارتیێ دەچێبوون. تێزانین گۆسەدەمێن ناکۆکیان ئەو بوو لە گۆری هەنئالیان نێزیکبوونا بەرێز نەسرالدین ji tevdemêre dema هەلبژارتنên lêvegera siyasî. لام تيد مجول بوم او بسغريكي غود هندري بارتيا مد دبي دما داويد تشيبون لي ام بيويس انا ام سر انجامي في كونغري ام سكنن ابا ما ام قريبون بميراني او برخنان ام قاربن في كونغري بارتيج نفر قارب خواوا رولا خبليز هندري تفغرا سياسي ده هێژایە گوتنێ گۆهژمارێک ji ئەندام و سەرگردەیەن پارتیێ خۆ دوورخستن û حازر نەبوون لێ ئەندامێ گۆ کۆنگر دامەزراندن دبینن کۆنگر شەرعیە û çi biryarê گۆوەرنستاندن wê bicî bibin.
الجور نظام داخلي بارتيامه شرعيتها مؤتمر جي قواعد حزبتي نش قيادتي وقود هات خواني كرن انه اغلبيه مؤتمرين اش قواعد حزب سري صدي نوت باش داربون في كونغري بالتالي شرعيتها خوي كامل في مؤتمري سنديه ادي دوا غيابه كان كسي قود قياده نهاتنا واني كونغري نابه سدما انه اف كونغرنا شرعيه جالی خود اندامین گو خودور خستن دبیجن اف کنگر نروا و نشرعیه و ام نصر الدین ابراهیم نما سکرتیر پارتیه دبینن و چه کسی گو پیربه او نه پارتیه از دبیجم اف مؤتمر بجميع تفاصيل اخوي مؤتمري كي نشرعيه از باعتبارنا كم كونغر از قارب بجم شانويه مسرحيه حواله سكرتير اداره وكر كسني براستي جي مخابنيه جو حاضر كر وبفي شكلي مؤتمر درباس كر از بجم ابن مؤتمره 5 سال جا آوا کرن و پرچبونه او ناو نیشانا دیروکا پارتیین کردی لسوریه ناکوکی و پرزگریکن پارتیین کردی لسوریه پردبن ددمک حوجه یکیتیا وان جهر تشتی مستره و ناکوکیا هری داویا پارتی دموکراتی کرد لسوریه باندورک نباش درولا سیاسی کردی لسوریه دلیست جوان الكردي اورينت نيوز عاموده بله تماشاوان هجا بورا واستاندن سروی بابتا ناکوکین الپارتی آنها الگلمه سکرتر وی بریز نصر الدین ابراهیم جقا مشلو بریز نصر الدین تو بخیراتی وی بولتنه کنگر وی یانزمی لدار کت هین آلین وینج دیبیجن کنگر و سکرتر وی پارتی نروانه گلو هلوسته و چیه؟ سلاف و ریز جوا او حمو تماشاوان اورينت نيوز را بيغومان افصالك ونيف تقريبا ام حاضريا كونغري يا زمين يا بارتيا خدكن هالبجارت بي حمود ذرا الهندر وجدر في ولات باواكي ريخستني باي خلاف واذهب عليك وتاخذنجي حمود بشكداري هالبجارتنين نافخوي بارتيه بون محطات دوامين ما جوینا فره دیازده های که دانی دوی جوینه دجی بریارا گریدانا کنگر هات استاندن کود 20 شوات دا کنگر چه ببی 5 حواله ما کوج هیئات مختلفن لسر سکایپی 13 مهاد دوا بیانک انقسامی درخستن حجتا کو انو ام قرار ددن او کسین هانه کو بیان درخستن بهانا تجميدا بارتيا ماد ليفاغرا سياسي دا هناك جوا نت سركردارتي دا نت كوميتانا وندي دا بون اواكي تكتلي لسر سكايتي وافكسها روجا كي جروجاجي دراغهاندنا نافنديا بارتي دا نشغلنا وروجا كي جروجاجي نمو خولا كو بيانا دخل ما بس درخصنا ذي بياني او بو بري اينا كيش كونغر دا كونغر خراكر جالي دي وجي دي سادان استاندن دنا موضوع حواله ده چبو جبو کو ام تفدا ناکو کیه کو پیدا بون پشتی و بریارا خراب یا کو ته کردایتی ته دنا بو پارتیا مو ده پارتی دی رخصنش دروا اف حلقات سيامين بو جويل اسكاها کو دسته گلک پارتی انجمن و غیری وته دهبون جبر پارتیا ما خودی رولا بميدان ده قضاء خبات ده ما كونغري يازدمين حفظه نيسان ده قريدا باتفاق بظاهر عليه كتليرا وطبيعي دنام موادجي قياديكي حركة كردي ملسد ليسو زي بهردور اتفاق كر اواني جبوكو اوا تكتل كربو الاوروبا جبينا كتكتلي تشتي نوزدي هاي يعني بيستو يك بيستو ددوي آزاري جوينك تكتلي لهولي ريجي كرن هنا يك جوا جلا هيئة رقابي ددو جوا يكش منظمة موسكو يكش منظمة اقليم بو كندك جوا شقادا حزب بو دوردا بينش بريار ستاندن يا اساسيك وكونغرد فيتشي نبي اگر بارتيك خلافات دهندروي دچيدن مفروض کنگر کی اوارتا چیکی اما کنگر ما اوا کسی های گوباز دانش قادا خبات ام اعتبار کن
ساحه روجاوا ساحه خباطه راسقنا او كسيكو ممثلين ميد الائتلاف هذا بقرار حزب بازداد شو المانيا هذا الندي مكتب سياسي افيغون هاتا خفي بقرار حزب شو المانيا غيري ريجي ام چار پنجك قيادات بارتي الهندرومان حمو كاروباري بارتي جاليه ريخستني جاليه بيكليا جاليه ابوري حمو الي ما كاروباري بارتي مشان بله برز ابراهيم لفدرش كرامات از خازم تشتكي دين جتا برسكم محفظي نيسان اتفاق او مقاطعه جبر ذيك او تبدا دمين مجدر ذي بارتي برز نصر الدين لفدرت خازم تشتكي دين جنابتا ور بگرم قالو تشتكي نايا و شارتن کو بارتيا و راسي قالك ناكو كيانتي چه هندر و چه درواجی دما داویدا وقتی که وهل بجارتن دا لوگرا سیاسی دا و دنگ خدا ریوبری خسری جوه دمه دا ناکوکین الپارتی دست بکرنده تخمینه دا افغا و کشاش بو ما بري هرتشتي دنگي خونا دايج انصاري تقدمي افتهمها تشكريا روجا بيشيجي الجبينا انجمان دا ماغوت او تشتي لجموا او كاغتي دنگداني دي نصر ماسي حتى وكايرو كسي افتشتاكو دبيجن تهمتاجي تشكريا دستي او بارتيين قول تشتوي برياري بون و ايقو انجمان خراكرن و ايكو ساحا كردي بازدان نخاسم هرسي بارتيين قول دبيجن ام سركنا ايكو دركتنا جنرفا بحمو كادري خواه سكرتيري خواه هرسي بارتيين قول تشتوي قراري بون ايرو دستي واجي بارتيبونا بارتي امر دحيا هناك جوا جديد ظهر عليه مرة تشكرن للصندولي لهوليه لسليمانيه اف حلقات يمين بوج مؤامرات سر بارتياما وايرو دبيجن ام ندمينا مثلا تشنكريا ام ندمينا مثلا تشنكريا بله برز نصر الدين جكرما تجبو كرتنا داميت خازم برسا خوي داوي جنابي وبكم قالو تمرا نابيني سكرتارين بارتيان دمك دريج لسر كرسي درباس دكن افتشتاجي دبينا كو دلجراني اللي با قاعده اللي با بنقها بارتي تشي ببا لتخمينه تدا بشتي كو انجمن اجتماعي دفج البارتي بردا بشتي كو كونغري ودا قالك ناكو تشي ببن في حوالين وجي بي بريارا و لور فنا قرن دارن بريارن وداخويان در دخينن لتخمينه تدا تشي نابا كو يكي وقت ريب هنا كدنده بالسكرتير ب داكو كاري بارتي خربانه زيدي صدي نوط جهوالي مندوبي كونغر الهندر وجدار بشكدار بون شب حاضر بون شب سكايبي يا دوامين ام واز وقت بارتيا خدا ما انقلاب نكرنا تهزا لشكري دستي مدنينا تباراستن دستي مدنينا دي كونغري دجي وتكونغري مي نهادجي وتاي دهادجي تموتم استخوازم جهوالا كي خو بدي بيش ازي وقت هوالا كي الالي بسكنن والجمع سكرتيري مسؤوليات دارا نتشتكي دي تريا اب كونغرجي باجماع هذا از انتخاب كرم وحمو جاري دي تريجي كوميتانا ونديدا باجماع بو خلافات هندروي بارتي امد نبون ليسي كس منتفع بون جي وجود امد ائتلاف هذا يقد علاقات خارجي دبو يقد ائتلاف هذا الاسطنبولي يجي نريم ابو الاقليم الكسيها بستي واحد خصنا ضابنا وفي تخريبا قد هندروي حزب دشيبو حزب نمزرع عايش كثيرة روجاكو دستي واجناك دولار درك في خلقي اتهام بكن بله جباجر قامش لو بريز نصر الدين ابراهيم سكرتير البارتي جالاك سباس بو بشداريوا سروک کمیته برسفدانی لسر راپور ناف دولتی ده حکومت هریما کردستان دا دیندار زیبار را گهاند که حکومت هریما کردستان قط ندزانی بو که روش مروانه ال سوریه ده بگهجه و رژه خراب که پرانیا هجماره که گلکی مزن جه خلکین کردستان سوری بار بکنه هریما کردستانی پیوا زیباری برسفه لسر آخافتن نونر رژیم سوری ده نتون یک بوی دا بشار الجعفری یا که دبیجه که هریما کردستان چادرین پنابران آمده ده کربون بری که کریز سوری دست پی بکه زیباری دبیجه که حکومت رژیم سوری دولت در دور خود توانبار دکه دا که جه کریز که هندر ولات ویده هیا بروه و دست کفتیه که سیاسیه که دولت در دور توانبار بکه به دست وردان ده کریز سوری دا هیجای گوتنه که نونر رژیم سوری ده نتوین یک بوی در گیهانده بو که گلک بلگه ده دست یوان ده هنه که هریما کردستان چادرین پنابران آمده کریبون بری که کریز سوری دست پی بکه
لانیا خازر اروجلاتی موسل چکدارین ریخستنا داعش دیسا خوژ ایریش را آماده کربون لدو بالافر لواندان جدرکی جهازن پیشمرگه راگیهاند که شوادن ساعت 12:40 دو بالافر نشر این هف پیمانی دولتی بگرانی لچپر ناوت داعش دان و جدری وها گوت آگاهی کتنه دسته ما که چکدارین داعش خوژ ایریشن پیشمرگه را آماده کرنه مجیج بالافران را گوت که اوجی زو هاتن و بگرانی لکارگه کاشه دان همان جدر تکس کرد که ایریشن دا چکدارین داعش دا گلک زیان دانوان. برپرس لقی حفظان یا پارتی دموکراتی کردستان پدک لشنگال وحید باکوزی د داخلیانیه که دا ایرو 26 نیسان راگیهاند که سو حفظ کردندن این ایزیدی جه دستین چکدارین داعش هاتن رزگار کرن. وحید باکوزی دیار دکر که حتنها هولین آزاد کرنا کردن ایزیدی جه دستین داعش بردوامن لی تو زانیاریین زیاده درباری چوانی آزاد کرنا وان این کسان این دلگرتی آشکره نکرد. دمان گرتن نافچه این داعش جعالی چکدارین داعش و سه طباق 2014 دا چکدارین داعش زیده جه کردن ایزیدی رواندن و توانن دجی مروواهی در حق وان دا پیکانین حتی نهاجی 490,000 کردن ایزیدی لجم داعش ندیارن. ولاتین کردین کانتون عفرین محمد حنیفی برازی دماکو دخواست سینور ترکی لگند شبگل یه نافچه رجل سر سینور ترکی به آوائی که قاچاق در بس بکه سربازین ترک تاقلوی کرن که ده انجام ده جیان خوش دست ده. هر وها جوان کرد سید و رشید دیکو یه 28 سالیه جگند اردنه یه به سر نافچه شیه جبر گلبران سربازین ترک جیان خوش دست ده. و سید و بیلال و عماد منانجی ایرو به گلین سربازین ترک بریندار بونه. افد دمکه دایا که ترمی وی هیا دانا که پشتی نیورو لعرده مایه جبر گلباران سربازین ترک سر به وی حریمه و. ایشو دردن ولاتین روجاوا لبر سینور ترکی بردوام من گلک لراستی کشتنیتین و گلک لراستی لیدانیتین و تو چاره جوه پرسگرکارا جتونه جبلی وکرنا سینور هرگولی بیتر لبا اکرم صالح هم تماشرک. گلک چیروکین بیدیمن لسر سینور ترکی هاتن گوتن کشتن ایشکنجه و لیدان. ولاتی اجبر خزانیه دروه لراستی گلین لشکری ترکی ته و جیانا خواه دخه دست قاچاقوانکی ده یان وی سینور در باس بکه یان جینا. از خوازم هرم ترکی و ریگش گرتینا و تولوجی مثلا یک دو ب $300 یک دو $400 یک دو $500 و تفهم دولار اجدنهم براج جدا ام ليدان يدخل وعالم تيكشتون في شكل عالمي تكون هافان هحسا في شقات الحدود التركي بلكت بردن عالمي وام نزا شلوب كنت خازن ريك جمر وري فكرن ریفبریا ریدانه دبیجه گو هولدان پرن بو وکرنا درگهن سینور لیتنه جیانا ولاتیان دمینه دمترسیه ده. هولدان هرتم هنج بو وکرنا درگه سینور دربسیه ری بگرتن بر مسئله قاچاقی اف خلکی سر سینورا تین کشتن یعنی پر هولدان هنج بو وکرنا درگه سینورو هروها گلک چالاکوان و روزنامه‌وان لراستی لیدانان هاتن تا بکچان بزحمتی دناو نوالان ده سینور درباس کرن. و جندرمه ترکی گلابا ویژن چالاکوانا و آدنجی لیخستن هی جبر بری آنا که ام دبینن انو گلک درباس تبین و لیخستنه تخون آدن کشتن چه دبه حتى انو بيشي مثلا بس دعوتن يعني بس دعوتن الكسكينة تخصتن بس أنا فترة دعويدة إنه دعويجن دربي كشتناجي باعتبار إم ميكش إيجم لخستن قارن وزل سردستي عسكري تركا درأي عمده إنه منظمات تشينن دو روزنامه‌وان الفيدري تشينن دو ناشطين سياسي يعني على القليلة يعني قاغتنا بدنوان أوراقنا بدنوان إنه قريب درباس بن دريا حدود. قاچاقوان جی وی که دبینن درفت گوبهای درباسبونه بلند بکن و پریزه ده جی خلکین خزان بستینن. سینوری ترکی آنگو سینوری مرنه گلک چالاکوان اشکنجل سر دستی لشکری ترک دیتن و ساجی گلک ولاتی جیانا خواج دزدان ایدی پیوستیا ولاتیان اوه گودرگه وبن و با آزادی هرن و بین. اکرم صالح اورینت نیوز لسر سینوری ترکیش باجاری قامشلو.
بله تماشاوان هجا بو راوستاندن سر و بابتی امنها برای خبردن استانبول و جوه داره برز حواس خلیل اندام انجمن اجتماعی کردی سوری د ائتلاف سوری دل گلمه برز حواس تو بخیر هاتی لگور کو راپور گهدار کر نزانم به روزانه ولاتین کردن سوری لسر سینور ترکی تینا کشتن به ایریشن جندرمه ترکی هنوک ائتلاف سوری جی هون ترکی کار خودکن و تکلین وی لگر حکومت ترکی گلکی باشه ون خنابینن بر پرسیار لسر به بابته بله دم باش براستی ایما وک انجمن اجتماعی کرد هندره ترکی دن و نتیاول هندره استانبول ما زیده جارتی سروی مابطه ما خارجیات ترکی و دانستاندن و گفتگو کرنا سروی مسئله تشتی راپور ده هاتن براستی و جه زیده ترجید به سر سینور و طیبتی سینور حریم سینور ترکی به حریم کردی هندره کردستان سوری ده و اول حال ما توثیق بلکی زیده 40 حالا کشتنی و ایلیدان ما تسلیم خارجیا ترکی کرن و اواجی وقت پشت گفتگو نابینا مواد چیبو سروی خاله واجی وقت نرین شمردان نشاندان هنک مسائل براستی نجیه باوریه بو جمع وقت انجمن اجتماعی کردی تشتی واد گوتن انو ام دریه سینور گرنج بر کسی تندروتین دربازم کسی تندروتشن لی مخابن او کسی تیم کشتن نه او کسی چن درباز بن هندره سوریا ده او کسی سوریا اش برچیبونش نخوشیش آسانگیه بازدن او کسانه تی کشتن ملت سوری نه تی کشتن کسی سویلن تی کشتن هر ولو ما خافیشندانک جی الویدل هندره اسطنبول ده ما پیکانی باریکاریات افگر جوانی کرد جبری سالکی جبیدمی و دمکی نزیک تجیب ریاه پیمانی مدیس اف دنگ ما گهاند وزارت خارجی ترکیه لمقابل حتی ایروجی براستی جی برسه نواج مرا نبرستر نزلان حتی ایروه او رامان و سیاستا کشتنه کسی سویل سر سینور هید به هی ام مسئله چاره سر نبوه بله ولایات دن مسئله اساس چاره سر کرنه کسی وقت بیجه پیوستیا واه در بازبونا ترکیه جارکی گوی خاله ما گفتگو کر انو بریا مرا کاغذ بگین و در باز لی مخابن یک جارا بلکی مخواست حتی قیاده انجمان در باز بکن لی مخابن ترکیه یا سینور دریه سینوری را ندا ترجی نوکرنه اجبر کسی سویل در باز بود بله ذاتن پروبلم لوی دره برز حواس گاو جوانین کرد کودشن باری و بری خسری این کن دری این سینوری این ترکیه بندست یوان دانه دبیجن دری دالی روجاوا دا وکریه هما ترکیه ریناده ولاتی نچارد من کو بری خابدن مرنه و با اوای کی بمرن ددی هرو راپور ما ده دیار کرن کو کسی کی ولاتی لعفرینه هاتیه کشتن و ریتنا که هرن جنازی وی بینن لسر وی اکید خوازم اشتناس بکم گلو پلان نواد درباری وی بابت چیه؟ اما براستی ما روزه کی ندا پاش ام بردوامن او ما نامک شانجش خارجیا ترکی را هیدیه ما برسوا ما بده هیدیه ما بکاری آریکار به بچاره سرکرنا به مسئله لی مخابن حتی ایروجی براستی نه آریکار مرا بچاره سرکرنا به مسئله بله برز حواس خلیل اندام انجمن اجتماعی کردی لسوری کوتج استانبول لگل مو بگل اکسپاس بله تماشاوان هجا جنافچه کردی ما اف چند کرتن وچه و چالاکی جوارا برهف کرنم به هورا تماشا لهرما کوبانی آلیکاری مروی کج آلی رخستنا آلیکاری و گشکرین یا هرم و هاتن پیشکش کرن تانها لشش داخم باجر هاتن بلاف کرن د دما کو ناوند هرما کوبانی جچتین داش هات رزگار کرن شارداری اگل دست به پاکش کرن هرم کر و تانها پازده کولان باجر هاتن پاکش کرن سازی زمان کردی یا هرم افرینه سمینارک بناو زانستی جنان و رخستن کرن اوی دجواک دل دارخستن هروسا سمینار به تولیبونا دهان ماموستین زمان کردی برزگرتن دست پیکر وزارت کاروبار در و یا رژیمه روژا پنجشنبه دا خویانی یک درخست کوته ده دستور دا بالیوزخانه سوری ان ولاتن جیهانه کو پاسپورتن ولاتی سوری نو بکن بکل دازگاه کوچبری و پاسپورتان آ پارزگاه شامه وگرن لحلب کومله بوهاریا لهورچون دست به کمپانیا آلیکاریه
کوێسێ مەهان دۆم بکە کرد هەروسا دەستپێکا vê kampaniyê de komeleyê alîkariyên ku ji peydeviyên jiyanê pêktên li sêsid malbatên taxa Şêx Meqsûd belav kir. Welatiyên çar gundên girêdayî bajarokê Eburasên yê girêdayî Dirbêsiyê ku ji pêkhateyên Erebin ji tevgera ziman û perwerdeyê xwestin ku zimanê Kurdî di dibistanê wan de perwerde bike li ser vê yekê navenda Şehîd Laleş daxwaza wan erê kir û li van gundan perwerdeyên ziman dane destpêkirin. Konferansa duyemîn a rêxistina mafê mirovan a Rojava li bajarê Qamişlo bi tevlîbûna sedan endamên rêxistinê hate lidarxistin. Di konferansê de rêveberiya nû ya rêxistinê ji 13 kesan hate hilbijartin û navê rêxistinê bû rêxistina mafê mirovan a Qamişlo. Di dawiya bultena me de dûbarekirina sernûçî. Rêzgarkirina du gundên dûgirên stratîjî li ser êkaniyê ji hêlin yê pegêva û Burkanil Furat li gundewarê Kobanê sê gundan rêzgar dike. Hêzin esayişên li Efrînê zêdetirî di sidxaniyan desteser dike û kuştina welatiyên wê li ser sînorê Tirkî berdewam e. Herêma Kurdistanê berseva Beşar el Ceferî dide û serbestberdana sû heft Kurdên Êzîdî li Şengalê. Belê temaşavan hêja bultena me ya îro bi dawî hat heta bultena siba her şad û bextewar.